Kitabu cha Isaya mlango wa 19. Unabii za Misiri mstari wa kwanza. Ugunulo za Misiri lola bwanaza kora ingore ndaro malo kuza Misiri. Visuka ja Misiri vinavinoni mwiri mbereze na Misiri mazanongwa ni nguvu kwa woga. Na ndasosera Misiri mapigana Misiri anzia. Mtu andahe ana ndugu ye na jirani andahe ana jiraniwe. Mtu andahe ana mzi mwingine, utawala ndapigana na utawali mwingine. Amisiri mandafa moyo na mende inonga mpango yao. Manda kwenda malama adho kwa vizuka, aganga, atuyamburuga na atsai. Na mindangiza Misiri mikononi mwa Bwana mvara na mtawali mkale anda atawala. Hivi ndio Bwana wa majeshi ambajo. Maziga bahari ganda hunguka nda umuhunda uma. Vizoja muho vindanuka kuvunda na mitaro ya Misiri nda hunguka mazina kuma. Miduga na virungurungu vindauma. Semza kanda ya muho anaili zindakala tuhu. Mimera yosire layo amonyanga moni mwana ili ndauma na ifuso yangamiki. Avu imandara na komboleza. Ao simafu hao na vilo manda huzunika. Na reo masu hao nyafu bomazini. Mandazi mamoyo. Kiza oma henda kazi ya kusana katani na oma shona nguo manda famoyo. Oma henda kazi ya kushona nguo mandasha na uneso na vibarua manda lumira mioyo. Mstari wa 10 vilongozi wani hapa mbavu sana. Adhi ala chafara wa manamboza madhoga kijinga. Unadimazi kungomba farao. Mimi ni mwana wa watu yenye hekima. Mwana wa tawali akare. Mahiko vino watu walachu. Haya nama kwambire garewa ambago Bwana wa majeshi za ipangira Misiri. Vilongozi wani mazakalo apambafu. Abo mame mfisi. Maza kengeka vilongozi muhimu amakabila kwake mazanga misangira Misiri. Wanaza mwagira Misiri roho ya kusanganyikirwa. O vilongozi anahenda Misiri kosengira kaiza gosiga hendago. Rezafiria mrefa shukaje na kuhahika. Hakuna mteyo sadime kuenda kitoyo chosikaiza Misiri akale mbomu hedu mtite. Siku hiyo Bwana wa majeshi ndio honula mkono za Misiri. Amisiri manda vinoni miri kwa woga hereachi. Na Misiri manda goshezo ni nsi ya Juda. Kila mtu ande ya mirovo rowe, andangiro ni woga. Wakireho ambacho Bwana wa majeshi anapanga kinyume cha Misiri. Siku hiyo kwa Misiri kundakala na mizi mitano inenayo lugha ya Kanaani. Na kwa hapa kukala manda mtu wa Bwana wa majeshi. Mzungunga kaiza mizi hii, undefa mzi wa zuwa. Siku hiyo kundakala na kija cha kwambozera sadaka Bwana kaikaiza nsi ya Misiri. Na kiguzo cha ukumbusho kwa utoa Bwana kumhakani. Kiguzo kiki kindakala mfano wa ushahidi kwa Bwana wa majeshi kaza nsi ya Misiri. Baima ndo humurira Bwana kwa utoa au matesao. Yanda humira ngokoloko ya hehera na yanda kombola. Mstari wa 20. Siku hiyo Bwana ndazimanyisa kwa Misiri na Misiri manda mmanya Bwana. Kiza mandamu abudu kwa kumambozira sadaka za kocha na sadaka nyingine na mandampigira Bwana mahati na kugausa. Bwana ndaipiga Misiri na makongo. Ndamgalukira Bwana na ndagasikira mavuyoga na hose. Siku hiyo kundakalangira mkula Misiri hata Ashuru. Ashuru manda kwenda Misiri na Misiri manda kwenda Ashuru. Na Misiri na Ashuru manda abudu hamwenga. Siku hiyo Israeli ndakala ya hahu. Haungana Misiri na Ashuru. Mataifa kaga mahauga ndakala baraka kaiza dunia. Mana Bwana wa majeshi hasambe. Na mahasa Misiri atu wangu na Ashuru kazi ya mikono yangu. Na Israeli urithi wangu.